Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayuan na pauluan. Ni Cardo, amang ngalap. Adda idi ti mangalap anakurapay. Basit laeng ti matmatgadan na iti panagkalap na. Ngamin, basit met ti makalapan na. Marigatan dang agasawa, para iti inaldaw akasapulan ti pamilyada. Iti maysa nga aldaw, ket. 5 oras ko dito'y taaw. Ngamawan pa'y laeng ti 3 kilo dahito'y nakalap ko. Ay, una yan. Nagtultuloy akas to'y. Sigurado agbisin ti pamilyak. Tinasayaat. Agawid ako. Cardo lakay, kasano tayon ngay? Daytoy laeng tinakalapam. Ay, huwag nga rod bakit. 5 nga oras ko ijay taaw. Ngam, daytoy laeng mat tinayawid ko. Tsaka munoan niya ti aramida. Tinasayaat bakit. Umutang ka pa lang di tatersena ni Nana Bising. At idogan ti listahan ti utang tayo kininanabising. Amang ano saan na ko napautangan pa ay lakay. Alang arod bakit? Siyak ti makisarita ken kwa na. Sapay agpagpagatang dalenlen kan putput iti kasapulan da iji eskwelahan. Mala, siyak ton tagremedyo bakit? Umutang agpailaan kin ni Manong Frida. Kasano no agtultuloy abasit akanayon ti makalapam. Kasano tayon? Agtalag ka kadilatan bakit? Addan tulat na ti swerte maipay ka data. Kanayon mo nga ibaga ti kasta. Ngamaging ka ita. Awan pa'y mati swerte. Dalen, bakit? Aganos ka kadi. Tadumteng to day ka nito. Sapay la ko mga rudlakay. Sapay ko. Manong putput, naliday manan ni Nanang. Kasano? Kat basit man ang tinakalapan da ka ni tatang? Wen nga rod manong, isuasan pa yan nakagatang ni Nanang. Itipad paper kan lapis ta. Pudnot ako na mading. Masuron pa yung dagiti classmates ko. Taka na yun abumulod ak iti lapis. Kan dumawat ak iti papilda. Uray siyak manong, masuron matandag iti classmates ko. Anya nga ta ading. No ibagata ka ni Nanang. Taagluto iti bananak yo. Taila ko ta iti eskwilaan. Wen anya manong? Tapno da pangalaan ta iti paggatang ta iti kasapulan ta iti school. Aguray ka manong. Pangalaan ngay ni Nanang iti paggatang na iti asukar kan mantika. Sana bali ti saba, taado di talikod ti balay. Un gaya man niya. Kastilaan ti aramidan ta, manong. Anya tinapanunot mong aramidin ta ading. Ilakot ang dagiti inurnong taabote kan dyaryo. Ayun. O sige, isa ti aramidin ta. Anya day talutlotwan bakit? Bananak yung lakay. Ilako ka no dagiti anak ta iti eskwelaan. Anya? Wen, aglako da kano iti bananak yung. Tapno da pangalaan da iti igatang da iti usaran da iti school. Ket, nangalaam nga tinggatang mo iti asukar kan mantika. Adda naglakwan dagiti ubing iti inurnong da abote kan dyaryo. Ay, kaasim at dagitan nagta bakit? Ay, awan gayam tinautang ko kin ni Manong Fredo. Iso ko matinamnamag nga itod ka dagitan nagta. Ay, mapanak to iti balay daan ti saling lakay. Taglabaak. Iso pa di itad na atangdan ko. Mababain akon kan ka bakit? Saan akas to'y abiyag tinarapaap ko para kada kayo? Ay nalakay, sa anak mat nga agrek-reklamo ka. Ngam, amok amarigregatan ka handalen. Ay, pasensya, andak ko ma.
Lakay, makalong out ay tumulaang. Tulungan nakman kiti. O kisam dagi tinabati asa bata iso ti isarunok nga iluto. Sige bakit? Tapno mabit ka agluto. Kumusta tinakalapa mi dirabi, pare? Ay, basit tinakalapak pare. Agpadatan Namin ano ngayon, wayat ko ti ikat ko. Basit tinakalapak. Itaman pa yung mapasamak ti kastoy ka na tayo. Uwan nga raw. Iti kalabas. Kat adamat na kalapan tayo. Ngamita, pulos matan niya awan. Magtultuloy akastoy. Sigurado nga agbisin na kiti pamilya tayo. Pudno, nagrigat ti sasaadan tayo, Marco. Uwan nga raw. Uray kasano ti gagat tayo mapanagkalap. Nawan ti makalapan. Sayang lang ti bandong tayo. Anusan tayo pailaang, pare Marco? Barang adantulat na ti makalapan tayo. Isardeng kung sapay tagkalap. Tagbiro kak iti sabali at trabaho. Anya? Uwan pare. Diya kun orayan na mabisinan ti pamilyak. Isong agsapulak iti sabali a panggadak. Sa bagay pare, napintas daytaan na panunot mo. Katsi ka. Ituloy mo pa'y tagkalap. Wala pare, kapilitan na dahil sumatamok at trabaho. Itayak pala hindi ti tao. Nga maging kaita. Awan pala ang tinakalap ko. Isakting kung samot ang tagkalap. Tamang kitak matan dito sa bali apang gadak. Cardo! Sino tinangayab kanyak? Kumita ka dito likodan, Cardo. Napintas a babae. Daypos na! Sino ka? Saan ka nga agbutan? Siyak ni Coralia. May sang Sirena. Sirena! Cardo. Kasi tinakunak itay. Saan ka nga agbutan? Nakitak tigagat mo nga agkalap iti rinabii. Numan pa'y basit akanayon ti makalapam. Kat amok no kasano tirigat yung agasawa. Para iti inal daw akasapulan nyo. Kaya't kaatulungan. Ngam iti may sa kondisyon. Tulungan ka nga kalap. Tapno ado ti makalapang. Ngam iti kaanuman. Saan mo to nga ibagbaga iti oreasino man at tinulungan ka. No adaag sa lutsot, no apay nga ado ti makalkalapang. Saan mo tulatan nga ibagbaga kadakwada at tinulungan ka. Kat iti ka nito ang maamwanda. No nagtaudan ti nakalapang, saan kanton at tulungan. Kan may sapay, liklikam ti uminom iti ara. Ngamin, rumuar ti kinalabid mo. Kat amangan no maibagam ti sekretom. Nalawag ka di, Cardo. Uwan, madaydayo a sirena. Ala, isaganam nga ron ti ikat mo. Kat agkalap ka. Sige, madaydayo a sirena. Sige, Cardo. Guyodam itan ti ikat mo. Sige. Madaydayo a sirena. Tiikat ko. Napuno iti ikan. Sige. Ikarga mong tinakalapang iti bangkang. Tatang, nagaduti si Dana kalapan nyo. Uwan anak ko. Aduti nakalapak kita. Saan ton analiday ni Nanang? Ngamin, adda ila ko na ili. Pudno timbagam anak ko. Yes! Makagatang ton ni Nanang iti papel kan lapis ko. Yes! Sigurado tayo ta anak ko. Sapay kumatakan ayon nga adda makalapan nyo, Tatang. Ay na, ikararagyo anak ko. Asapay lang ko ma, taagtul-tuloy ti swerte tayo. Lenlen anak, adan nagatang ko a papel, lapis, kanda dumapay nga usarin nyo ija eskwelaan. Talaga, Nanang? Wan anak ko,
Ah? Oh, dagitoy. Papel kan lapis. At dapay na yun na akrayola. Ruler kan paste. Wen anak, kinumpleto kon dagiti masapulyo kini manong mo. Ay nananang, nalaws ti ragsak ko. Tadan usaran mi kanimanong putput. Wen anak, ket agyaman tayo. Taado ti nakalapan ni tatang yu idirabi eh. Kasta ka di nanang? Wen len anak ko, ket sapay la ko ma. Tamata ginayon nga ado ti makalapan ti amayo. Lakay, in-inutan alumong aw ti panagbiag tayo. Isumait bakit? Itan, kat saan tayo na madanagan? Para itinaldaw ka sa pulan tayo. Kan nakabayad tayon iti utang tayo kini Nana Bising. Ken, makagatang tamatan, kadagiti ka sa pulan na gitubing iji school. Ay nalakay, daytoyon ti bagbagam aswerte. Pudno day tabagat. Agswerte ka, basta nagagat kang agtrabaho. Umapapal nga rod ni pare Marco kadata. Apay, anya timbaga na ken ka bagat. Imbag ta kanupay, talumonglong awan ti panagbiag tayo. Apay nga umapal. Kat dakkel ti sweldo na di trabaho na. Jakman ammo kini pare Marco. Aywan gayam, aw-awisan na tayo. Agkasangay ka no ti buridak nga anak na inton bigat. Ah, kasta ka di bagat. Sige, mapantayaw. Ay, pare Marco. Agpakada kami na. Magawid kami. Ay, pare Cardo, nasapa kayo ah. Ay, mapanap pa kami nagkalat ni Rabi pare. Iso kahit ko kumapit ang ginana. Una yung tigagat mo, pare. Kasapulan pare. Among baten, isumat lang tamo kapanggadan. Langanan pa'y, uray maminsan laeng. Ah, Aginom taman pa'y. pare, sara ko ni uminom pa. Ito lang, awisan ka. Ay, pasensyakan pare Marco. Ngam, sardeng ko to uminom itara. Sige na, pare. Uray may salatagay. Salaan. Sige pare. Patgak ti awis mo. Ngam may salayang pare Wen. Painumat man ni pare ka, Cardo. Tapno maamuak no anya ti sekreto na. Pare. Anya ti sekretom ta. Apa ya limbong aw ti panagbiag yo. Kan kanayon nga do ti makalkalapam. Pare, ibagakan ka ti sekreto pare At dagayam ko asirin na jay tao. Anya? Isuti magmantad ka niya kiti adu nga ikan pare. Teori di karo din nagtrabaho ta. Doon ti kwartayo pare. Win mo ta pare. Siyempre, bag na kakita pare adun ti kwartak. Nga oray, inaldrautan nga ginom. Ay wala, no problem pare. Sagtag pa inom no kaya mo. Anay ko, nagsakit tulo ka. Kasano asan ang nasakit ti ulong kat nabarbarta ka nagawid idirabi eh. Anya? Wen lakay, imay nakaintulod ni pare Marco. Nagadungamin tininom mi nga arak iti rabi. Kunak man no kunam nga insardeng mun ti uminom iti arak. Napasubo ak lang, bakit? Ay, saan mo la kuman a pinapusuyan ni pare Marco? Ngamin, naliwaya mo ang tinapan nagkalap. Apa gusto ko nga ipan ko ijay ili, tinakalapam. Agpaiso ka di tinanggag kong istorya may di rabi. Idi na ginom ta pare. Anya tinistoryakan ka pare? May papan iti sirena mang tultulong kan ka kada mapan kagkalap. Anya? Wen pare. Ket no iso timbagam. Kain kunam pay nga oray si kanto ti sagot no aginom ta. Oray nal daw. Ay, naibagak deta pare. Naibagam pare. Apay di mon malagay. Awan mo ti malagip ka. Makakatawa nga rod kan ka. Taapay pare. Ngamin. Aging ka ita. Mamati ka iti sirena.
Sa bagay, oray siya. Mamatiak iti imbagan pare. Gapot ang medyo limong awan ti panagbiagyaw. Duan niya oras ko dito tao. Ngam, saan ba tanyag pakita kanyak ti Sirena? Saan akasla iti? Agpakita adagos. Pagkawak man kiti. Sirena Coralya! Sirena Coralya! Agpakita ka kuma! Pangasim! Cardo, dito'y likodan. Sirena Coralya, imbag ta nagpakita ka kanyak. Itaya pa yung agur-uray kan ka. Cardo, dayto yan ti mao di agundaway ang makita na. Anya? Ngamin, saan mo at inumpal ti kondisyon ko? Anas kan nga awan ti makaamo iti sekreto. Gapo iti kinabartak mo. Naibagam day ta kan ni Marco. Isungay ta? Saan kan atulungan? Ha? Kan maysa. Diyak kaya tinagbalin no galing. Gapo ta na palangguat kan. Manipod idin kat basit laengan. Timakal kalapan ni Cardo tunggal mapanagkalap. Kat manipod idin nagsublin ti kinakurapay apa nagbiagda. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Maya Santos. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.